Hapadeng gapu kaping bat gajing pen ku borom ya ginong job. Lapan hapardano ya gajing lekai football jong ki hybrid ki bahapok kat saus nem gerta ya gabala peniat ya keseng KSU Umsning Circle. Kabalong hakajing lam jong presiden kene ke circle usamla Lester Nongbet. Hakajing kersan lang jong barok gid khot kene ke circle kentup ru ya usamla Jeffrey Walang beriu secretary, usamla Bines Kala beriu sports secretary, usamla Jester Nongbet beriu publicity secretary kene ke circle, lebat barok gid khot jong kene ke circle kentup de ye gid khot nagi unit baper ki bahap hapok kene ke circle. Nalor gajing don jong gid khot geseng na Umsning Circle. Hagning silawan ban sakilang bat pensiat pencengai daun nong ilam barang badu jong kene keseng usamla Lambok Starwell Marngar. Nang tahu usamla Ferdinand Kharkamni uberi presiden ke district unit Hariboy, usamla James Hitler Mopnyang uberi secretary ke district unit, usamla Joseph Lambok Rembai uberi vice president ke district unit, lembat kiwe de kentup ye nong ilam senong ke Umsning, ubak Rocky Kela uberi chairman jong Umsning Town Dorbar. Ubak Rocky Marwen menjadi orang basenong jong senong Umsning proper B, ki nong ilam jong keseng kentai Umsning bat kiwe. Bat kebakham sengoyu amansim shishu, ya kirang ilekai kiri kejingwan sakhi jong ubak Aibor Kongji, ubari orang ilekai football bebenaram jong jela, ubala yo ya kalat ban lej yesim benta seki lempung ilekai bahe hapok gari, bat sabar ru kumju. Bat ubah menta udah head coach jong garang legit football club Shillong. Haba pai sa kejing ilekai. Ki hybrid kila sei borba ban yo tepkol balala ban i ke jing tibit jong ki hybrid ban ilekai football warla kemudian kampat biang Henry hakabakut jong jing ilekai ki hybrid jong ke Eastern Riboy FC kila penremno ye ki hybrid jong ke Kenjon Umran da arkol la shikol kumban syukrew kendian bagi nang job hagane kelempung kila yo ban ra ye ke khusnam kepada kesong pisa ke basau po hajar tengka rengkat bat ke trofi bat ki bawan baar ki yo ban ra ya ke khusnam kepada kesong pisa ke baar po hajar tengka rengkat bat ke trofi la ru ban ai ya ki khusnam ki bakerpang syaki hybrid ki balala ban ile kai bha ki bakentup ya hybrid nang tei mukim boyora ya ke 6 top scorer hybrid Lodestar Tangsang kumurang apkol ubat tebit tam jong tournament hybrid Emerald Soyong kumurang ile kai bakensai jong kasngi nanta hybrid Mewan Penskam Kshar kumurang ile kai ubak kena du jong tournament bat ya kenhon ke biang tam nadong shenong lane ka discipline team la yora da kenhon ile kai football ka shenong saat ki nong sha khot sko bha ha ba jingkran ngene kesngi ki lapan pau ya ke jingkemen maki nong ilam jong keseng KSU na Umsning Circle banalor ki we kam ki bakila mi sakman banile ban tei pen bha ya ki imlang salang kila simru ya kene sinjam ban senapan bha biang ya kene kemadan da ke jing themu ban penlong ya ke sor Umsning ban mi ki samla bat ki hemret ban i ya ke kami lekai bat ban laj na jing sniu ki babun jan ki ba mi na ngene ke jok ka bala sertap dag jing sniu ki balai pujat ki hemret ki jongi ka Eastern River United bat ka Kenjon Umran Sport Club ki panyakun ya ka final match kita kasi songi nai ka jingkapti ka bajam na meta ka chongi kawan baro ibe ban boy magan ngin ino haringkat lang yelekai ka jan putli ka chongi sama Aibor Kongji Ubadai Lu head coach Bangka Rang Dajit Buka ya ke kop katsuni ya ke winner cup Bangka Neka tournament Sintemu kaseng KSU Macam perang Keluar kabi Islam kari kasih Ngin ya Sasin daka cikta macam Terminal kacing hati Ya kita para pelikijin Tiba biakon Yang final match
Kita merah kubur jalan kita kisah jalan ke kisah jalan ke Sri Tahu tapi tu jalan jauh mereka penjur yang akan dikasih ke Jongi dan mereka untuk di Jongi lepas mereka untuk orang final itulah bagi top M yang blok di North Blok. Kasih kejungi dong ini yang lang kepala yang baik baru berang kene madan so bahaban yang lang nam taka rikasi anten lagar pat sisin ya ki baik ba sumbahang ini yang lang bang nio ban ruaya ka rikasi anten ini ai play ka istri boy choir ka bala ai ngi ka atan tukum nei nga khot ya I ba ai bot kong ji ban wan no sini ban ra ya ka trophy nyok ka tournament I nokot sopa ba ngin ya le sepomaran ba ngin dia ban ai ban bok krian ya ki players ki jogi United di first 11 juga Kilong jersey nomor 2 Iwe Ledestar Tangsam jersey nomor 4 Honeywell Bengrove jersey nomor 2 Hinriu Van Basecamp Kongkai jersey nomor 2 Hinyo Batista Kongkai makin jersey nomor 2 ka first 11 juga isen nomor United angka jersey nomor 2 Gideon Karluki jersey nomor 4 Katsau Sylvester Lenggo jersey nomor 4 Sau de Yaines Camp Marbo jersey nomor 4 Kalai Yomalison Sharaf jersey nomor 4 Shipo Davids Camp Rempei jersey nomor 4 Fra Joshua Dami Jalong jersey nomor 4 Kadway Meu Baai Sumer jersey nomor 4 Katsan Paul Perwell Rentong jersey nomor 2 Emerald Soyong jersey nomor 9 Yashalang Toling jersey nomor John Albert Kongkai substitute jaga tim jersey nomor 8 Correction Sumer jersey nomor 2 Panshalang Komjo jersey nomor 4 Vishalang Sumer
Definisi mereka kita in IT jadi reference sampai yang mereka jingel kai. Sekarang saya sendiri kerpa di kipai bang pikai di Masaki yang mereka jingel kai final mentakasi so bahwa tim nomedi sekarang di rumah bersibuk. Sisi ini ayah jikit boku yang ya baru art legitim bah kila bani lekai bah. Kini gaji kerpat jungi, kumka jikai kebawahan nampak kini kihep kibat kejungi. Let's the countdown begin. 2, 1, 0, go. Start. Blast. Kuno ka Kelamit ka Eastern River United Kalongga Nujok percaya ka Kenjon Muram. Kemudian entas dan ginyo wan poi patya ka betah ka bangin yo wan ayah kikusam ka persecution mentah ki Nujok. Tegi palwa sen kemau yang itu Komsmenta bandok senyang lam taka nega tournament kajungi ni pelakaya ka tiket lagi. Nakarpanya para atlet team ka Eastern Asia ka final jangka match from under 14 football tournament Arajar Arphusau kapala organized ka KSU Umsning Circle. Tekung nehi shipang ini aban samro ya ki individual awards bagi awards paper aban ay ki Junai Shobhana ka bental jongpi kung kadag jong ka jislomo. Dia berok ki
reference yung haban one hangding inyo ban samya ka price iya ki ka jingsumo ka jongi na ka KSU Umsing Circle tengin ay ki Umsing Circle Match Prang Under 14 Knockout Football Tournament. Kalian syaga kinjay umran kucing pakti na kepandai pinili hati kalian sila peniya kasap kapong kujongi. Congratulations for being the runners-up team of the tournament. Your effort is commendable. Your dedication and sportsmanship. Match Prang Under 14 Knockout Football Tournament 2024. Well, ladies and gentlemen, kini ki rang yale kai janda kinja nyumran ki balap ni kasap kapang kabay internet ki jangki mene kapor yale kai ki baglem shim la kinvandin regular pai she good Pashaya guys Ripple United. Ladies and gentlemen, the runners-up team of the Khasi Student Union Match Prang Under 14 Knockout Football Tournament 2024. Congratulations ya kasunjan umran. Now ya kiyo syukran syukmat ha ka kam yale kai 2024 ka Eastern Ripple United ka jing papi ka macam ka champion team of the tournament. Heartiest congratulations ya ka Eastern Ripple United. Congratulations. Congratulations to the winning team, the champion of the tournament, on your spectacular victory. Then joka KSUCC bin ay ketika kusnam ke trophy but ka sompisa ke Sao Paulo jatika ya ki champion team joka tournament. Well, ladies and gentlemen, ka champion team joka Khasi Student Union Umsing Circle Match Prang Under 14 Knockout Football Tournament 2024. The Eastern Ripple United. Your skill, teamwork and determination were truly outstanding. Thank you so much. Lagi Korea kau juga Eastern Ripple United kita beri kesak kepung ke internet ke jongki ke bau play. Ulah bersiap kalau jongki. Congratulations to the winner. KSU Umsing Circle kalau pergi ke jersey nak berta baru ada di team de yang ada di team nak berta jong di player akan join umran nak berta samla Jeffrey Walang General Secretary ke KSU Umsing Circle subhaban ayat ke jumpan play Kumbahay ini kemadan like play by PM Marwin Rambasang dengan Smith property like play Baleru Vice President juga KSU North Khasi District Union like
Kidon sibun ba kui pat kikam kibangi tenrong ya kakia kasion jonggari bakajat putri brokowai hari ini jupun selur ijo ai mesim ya kaman kawai pakawai kesnat terikam jongkaseng hapo jongka berinyu trap bagirin pai kmat syakiwai pat kikam kibat kentiu jaki melang kesalang kidon kesnat terikam tujuh perlong ki program beper la kalong ke puli putih kidon perlong hijing Yakob kerwai kasiau bat kumtar teter kidon perlong i football bat kumtar teter maka thongi jong ke isu nalor kita ke isu mengikit kiba kata madiong kiba long kita kidak mensau kiba ap ya geri bagajai benreu ngisno thu pat bagi haban petin pat hajingla ibor baret juga sek brokowai ban kentiu kisamla lagi dai na gnoma kaliang na gnoma kasap kaboblai lo tersat kerpang iki isno tu abingiwan sesla pertai ublai ulam semla pawan teli ini henrengi don la ka jong ke benta kaboblai lo ai ini reka shomangi wai bela kamhe kamsan kumnu bangin tendenti ba tekihap kibarat kibalong kalawai bat kibalong kalenti kebanwara kecing sorong barwara kecing keburam kebakrau ya geri bekejat benreu hakidoma kilempung keba maki kidon dikasap kepok isotu habangi thong yu nu jing thong yu nu sentiu la subrat kemtu tak pentoru la pekan sumar siap teram tapi thong yu sentiu tang pelaru la mayum siap teram ngasau bakalong badai biang ya ki susu sling circle kepala shim dia kum kini kesejam keban peni habang iyo basaki kita kihap kibaret kibalong kiban sami lese na kene kalumpung na kene badan ban ngimla abantip sisin kesngi kinsalong kita kiban pernai kiban tangshan kiban ra ya kanam geburam ya geri bakajat pun brokowai habang ijupai sejingki wirat kecing kuat bagi samlah kinpoi sekendan repair kedua makasap teng isosi banong bateng kesorkar ngi telek lendet bat hakakran sepang kata kejinglek lendet kalong haman bagi don kiskon samlah kilek ka syabar kijuan kendu usu office kejupun snow jingi repair bekim juyo kata jingirak kata asisten nagaliang kesorkar beli nagaliang juga sengi jai pensau sesorkar lala kesorkar kakwa bagi samla kenwara ya kenam keburam jaga jela brokowai kadai ke kamram pat kecong sorkar baka persyang patmat bantau pat kiwai pat kilat keti kudu berkenti weki kamkut ngatrai sorkar ban suai taka sabiki ban ai kecing itu weki kadai kepur yak sorkar ban kersyan kihap kibarat kisamla dan sap tak meyong taka baiba ke stipend next scholarship handai kumbu kolong matang i katari teng kolong teng tang hukum jingpo sne kiwai pat kicela kilang kiu kisulur kiwai ki khot samla mi syakmat ban perlu dikepo juki kesap kopong ma kijingyo kijirak beber rika sarkar jengi teng i ngamtup sanpau tam teli takisnam kila turun kilayat ngem jui kita ke polisi ke projek kuno tenenti ya ki hap kibarat ki khon samla jong jat penreu buat jong jalai bro kowe hari apreng jong kata ngakren so bandong ki samla hap kibarat pemdai bandu jeng kerma ada kendu yoi play football kowe ke jaka ongele lakai soi pat ke snong sekoi pat ke distrik umut penkenjat di kebol dai ban yo mau tepo madan ngaso kita kijinge kibuye tengko po madan kedai ki maupun ya kwa pilang penelenti lede hakwai pat keceli hakwai pat kemadan bakaphe badrek tang kijinge sa kejingkut jumut kumau ba ai bo kejing soret magadan kentin kejing sarong kawan haswa jo kejingjat tinggal sowan dong kum kini kapor nganam sim sibun ni kapor andai ka sowan dan sibun ba ki imhaban ya kren antaka jengkirat
jong kedong katan nam ta ka jing scam jong kari ba ka judge bru kawai bat kham tam ngakwa ban bu ka jing kerpa kham tam kimi pa ki kon samla badon ya ka puta ka bakrau ban ket ke belang salang kadai ka po ringi ibai pubai bengin persang ya ban petat nok ite kenjri latih le khobi kun samla kata kolong la kolong utrok los dangam los sang penjat penpra ke belang salang tang kaki isu marwai ke namla tang kedol barsnong marwai ngatrai ke namla ngasobunya kun persya ikde jing sneu kadai ka kti kamon ka kti ka diang joki kimi ki pa ikon samla snong ni tau habangi isai sin ka sngi bakta jing sneu ke namla bante ban khum ikon samla jongkari ba ka jaj pudu ko wai Shipang por dengan saki ya jile ka football min sampai menu batbet bat undu batbet ru badau don pa kemjat di kebor teng-teng na chalit pit badan football sawajam na sedin kiong pensyong no untuk player tan kenjat di kebor umnang ringa so bandong teng-teng kam tbet ki pat ba bani ke player football na so bani kamadan mengisaki di hab kebarat kandiru kata ke message ka kerbo ya ke emlang salang kambiang ko kiparari ngin suem takiyatnum kambiang ko kipari ngin suem ya kentho kambiang ko kipari ngin suem ke kedokti ngasno ka por ka khot ingi bikwe ngin suem lang ka jenkli bat kenti ke emlang salang bat penskam ke kipaya jong jaj ben reu kham tam ngin long kawai kum ke jaj ben reu warla giduna pat ndai ai ngin sai khambun takasak katelen jongi ban pani sekena partai jogari India kong kejaj pertunya terap ngilong teki samla ngilong teki beri go tristom ban pudan kamhok ya teka sap kapong ba boleh ba tersat kerpak next scam ba boleh try kenra nang kerku kedo yang i baik kam tam nang ai keput kebor ikun samla ni snong umsing borok ko plun borok ko wei ya sat rekam juga seng bakanang la banyi tray rekat kamjan bat gidor ba snong iseng samla kiseng lokmi bat ngi skam oi ki samla kibidon ke jingit kli kapidon hagnu ba jadi aso banwe ri pide jing soret aso ba kadai ke juk mengiem di ke juk ke jung ke jingkhot bat kata ke jingkhot golong yang kentiu ke jaj benreu seklir lum jaganam dengan petilenti iki hab ke barat akapule putih dengan petilenti memperslur ke hab ke barat ke sport repair bat khamtam gen bu ia kata katong golong begini kon persya ajing sliu ibolong kapi kebasyat kai keban sepenjap keban sepentelor pak sepentron ya kata ikhtiar jong kon samla hakeleng jeno pri terap ndakham sotonat iri turmen sanlak si folak magatu kedon lagajong jing mentoy nrei ke pokong sandam kede na mata gini kan aret kadau kublei sibun bang khmilen tilu ba phindang yala syu ban organize khambun begini je turmen mata kan aret ti semua player buat pajba Asia kendet nomor ba aging sa ngaru akpo nang day players ngai susi ba gi nong keren bang si isi ru rei mentah ngat ladi so ba Asia kendet nomor ba iba bine si yang lada pim keren ngam sawan so sum sning te ngati bisa ngamdan manai kaspa ka po ngamdan dai tang jing sning jing krau bat ka jing ai men si me phi khna baret bada ke juga por la dan ki players ki babet ki babiang ngalak banyalam serang dejit nang katai nak liang sunga te abo pai pas kini knaret pidei badan bok bakadan kum kaseng ke SU ba plut ya ke por ban penyak lem kini tun men nam ta jong pi ban ngadan semanga wasawe ngapong manga nomor ba hak por manga sedang ila kai se senong ngaila kai bang i je football mundai banget tip bakadan pisah mundai banget tip ngasayo mikmat ya gejala lene ka ISL lene bat bayok mikmat ya gari India ru ngam tip i kita kade tang bang i je football dei pim ta filong ki badan bok ha bangadon mangah ne ban ong pi ba piala pidei ban bok challenge lade lada iba ai bor iba national lengkat badan tang sipo khat san ying ru ila ban long player he tu superkat mepi ki besa hang ni ajan forlin piala ne pimela pidei ban ibu kata challenge namar ba ka po jonga umdan menu ban ai musim nan hadu bangan dalapoy se silong ngakan mau ndang lai kendu iba hereng mengikut isa hereng iba lombok itibah
isi ong yangi ba da mila kai football wat no mehon manilong hero resini silong li namar ba hakutu ko ngi la da mila kai na silong ga SMCR room no mela ban sana te hakni ke jok mentang dengan ong ba lesi ke nong rimi yang si than no mela ban thiet da phi so khlo ban yolong star nang hne jakalo jong te afai ba lam boki dang kma he ra te gai wang kwa mon ong phi khna samla ni kini ki hebaret ngam thau dang kini boy final ke rai gidon banaru nakiar ru bon petkai ba ban poi sa thong ko yu ka ba se jorong pidon kam bari tres tom phya bilong discipline na baro gidem phya blong ki beyaisa bat ka bakhatu pidei ban long ki ba sawret ngiram kam ma ban long ki ba sawret te hang ni ko puang nga kenturu ye ki kimi ki pa Snow ba ya ai lat ai men siam la da ki khun jong pi ki don sap hakanu no banta kam ta ma football namar ba nganu ban ong football ka don pisan ma ngar ngawan ngi ngasem ko baduk ngadai war tang ba sitan rai ku war ngam don reling ba football ngalong brio man brio te snow ba ya ai lat te ki khun ru tang bang ong kam ta ban lakai football kini khnaret snow ba no meklet ba jing pulie ka don kam ban nyai kan ngasih megeri kampung tas ngi ngatrai tuai lokal MLA dan kinon kit kam senang kinon kit kam sports club kinon ngadon ke jingkir pat ba semua bah bencana ilmu ya kamadani nak kai bat kerja kasyong nak mentah gini pat ba pe kita ibu pri suya yang sini setai ngi dengi syong ni semua bah kumang ong ikna etres tom ba kini poi sakatong pi bayadan ko bo subha etres tom ya wat kala kalenti banyo kamanan ko bapaka ko bajanai na benta kala we ki khna jong thain ri boy bat ka jala me gala ya hi te haba phai sa jing la kai gini khna ret ka kit bok kit ruang ba phini la kai bha to ai ka tim ko batrim kan yo ara ya kanam ki ba job sanang sobha ki ba rem wat du men sim ngar ngol amat sibun ke nam rem reng ham sem kan randian ngayai persang tangkini ikan tien kublai sibun kublai siajan